sorta Enrosadira, najbolja konzumna malina u svijetu. Znači ona je trenutno broj 1. Zašto? Proizvod je rastavnik Vivaje Moladića Zene, to je remontantna sorta maline kao polka, znači bere se od pola leta do jeseni. Znači, da kažem, posle Vilameta se nastavlja branje, ali može se bere i u proleće. Evo, gospodin Gilberto Molari, selekcioner svoje proizvodnje. Zašto se zove Enrosadira? Ja sam prvo postavio pitanje. To je boja dolomitnih planina u Alpima gore, kad ih ono letnje jesenje sunce obasija pod onim uglom sa zapada, oni dobiju ovako specifičnu crvenu boju i ta crvena boja planine se u Italiji zove Enrosadira. I onda su njoj dali taj naziv jer ona ima vrlo sličnu boju, vidite ovdje. Evo je zastupljena u cijeloj Evropi, ali je zastupljena i u Australiji, Novom Zelandu, zastupljena u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Južnoj Americi. Trenutno je najbolja. Od 2008. godine je napravljena, testirali je više godina, 2014. godine je krenula plava multiplikacija, 2018. godine prva zemlja u kojoj je zvanično registrovana kao sorta jeste Srbija. Registrovala je Floriva. Znači prva država gdje je zvanično registrovana jeste Srbija. Osnovne njene karakteristike. Remontantna, rekao sam, plodonosi od kraja jula do novembra, ali isto tako na tim prošlogodišnjim može da se bere i u maju i junu mesecu, naročito ako se radi u zatvornom prostoru. Gustina sadnje, 3 komada po dužnom metru, 2 metra redodreda. Zašto 2 metra redodreda? Svi bi rekli, daj 2,5-3 metra. Ima bočne grane kraće, vidjet će po sladovima. I ne padaju grane, već stoje pod blagim uglom. I imaju duže cvetne drške, odnosno drške samoga ploda. I vrlo dostupne za branje. Zato može da ide na otvorenom polju na 15.000 komada po hektaru, a u zatvorenom prostoru 3 do 4 komada po dužnom metru na 1,6 do 1,8 metara redodreda. Zato što se koristi zatvoren prostor i unutra se ne prska sa traktora, sve se prska ručno, tako? Što znači 20 do 25.000 komada po hektaru. Sad se vratimo na onaj pravilnik Ministarstva poljoprivrede, gdje su povećali broj sadnica na 25.000. Znači, može da se dobije subvencija Ministarstva poljoprivrede za ove sadnice. Prinosi su 25 do 30 tona ako se bere samo jesenje branje. Znači, od leta pa do jeseni. A ako se bere i u jesen i ostavi se u proleće, logično mora više hrane da joj se daje, se pojača zaštita i preporuka da ide plastenik, preko 40 tona. Poljaci u njihovim klimatskim uslovima, lošijim od naših, oni dobijaju 42 do 43 tone po hektaru na otvorenom prostoru. Moje lično mišljenje onda kod nas treba da se dobije 45 do 50 tona. Šta je vrlo važno? 90% ploda je prva klasa. To je vrlo važno. Ostale druge sorte, kao što je Kvanza, kao što je Kveli, Imara, Mapema, kao što su Sugana, Regina, Mira, sve te druge sorte, da kažemo konkurentske u svijetu, što iz Italije, Švajcarske, iz Holandije, imaju 80, 82, 3, 4, 5% prve klase. Imaju zrnaste plodove. Enrosadira nema. Na jednom testu je pojavilo smo zbog lošeg oprašivanja 1% zrnaste plodova. Ostalo su bili ili udvojeni, ili su ubrani suviše kasno, ili nisu dovoljno dozreli, znači bili su druga klasa, 90% prve klase. I ono što je važno, dugo stoji u svežem stanju i odlično čuva svetlu boju nakon ubiranja. Zašto? Jer logika kaže, ako kupac kad vidi plod, ako je svetlo zelen, on misli u glavi da je svež, što i jeste tako. A čim ga vidi da je taman, on kaže, ova već počela da truli. Zato Vilamet ne može da prođe. Jer Vilamet vrlo brzo protoči, Miker je nekad mogao proći u svežem stanju, jer nije otpustao sok, danas ne može on, znači imaju sve te nove sorte. Evo kako izgledaju plodovi, ovo je znači slike, pogledajte kako su konični plodovi, izduženi. To je vrlo važno, zašto? Zbog transportabilnosti, jer tu je najveći otporni moment tog ploda. U truckanju, zamislite kad treba dođe u Nemačke, koliko rupa prođe sa kamionom. Fertod ide i okruga i on se spljovi. A ova neće. Jednostavno takva je, što je za nju ima debelo meso. Evo pogledajte kako izgleda na osnovu jednog eura, evo u posudicama kako izgleda. Znači, i ono što je vrlo važno, sjajna boja. Šta to znači? Kad vi pogledate sija, ja kažem, bode u oči, jel tako? Privlači vas, sija, čim sija, znači da je dobra, da je kvalitetna. Evo je, znači, prosječna težina je 7 grama. Imaju primjerci po 9,5 grama, znači prosjek je 7 grama. Nije suviše krupna, ali nije ni sitna. Evo kako izgleda pakovanjima za svežu upotrebu.
Evo je, pogledaj što sam rekao, kako su plodovi dostupni. Kad pogledate od ozdo, ovo je sam vrh biljke, evo ga ovdje. Znači sam vrh biljke, izuzetno je dostupno. Znači bere se brže u odnosu na druge sorte za 25 do 30%. Šta to znači? Ako se bere druge 50 kila, njen se bere 60 do 65 kila za dan, jedan rad, razumete? To su sve njene predmete. Pogledajte kako su izduženi plodovi. Obrada. Znači, proizvodnja u Poljskoj, kako pogledajte koliko ima podveza. Juče sad brojeva, mislim 6, 1, 2, 4, 5, 6. Znači, drže je, zašto? Jer je na otvorenom polju, pa duva vetar, može da izlomi grane, pada kiša od težine ploda, može slomi grana. Stave podveze, naslomi se i mir. Evo, pogledajte kako izgleda. Znači, jaka, robustna sorta, to je vrlo važno. Evo, jedan proizvođač u zatvorenom, pa vidi ovdje plastenike, stavi onu mrežu od krastavaca. Najjednostavnije, pritene s jedne sa druge strane, veže gore na žicu i on mira. Evo kako izgleda 31.10.2017. Mi smo je testirali kod nas u našim uslovima. U Ivanjici 3 godine, testirali je 3 godine u Mačvi, na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Verujte da je izuzetno moćna, jaka biljka, otporna na insekte, otporna na bolesti, znači jednostavno kao biljka izuzetno jaka. Šta da vam kažem, kad vadimo korenom sistem, na 4 metra izvadimo koren, 4 metra i opet ga zakinemo. Na 4 metra smo zakinuli korenom sistem, znači izuzetno moćna biljka. Evo i plodovi 22. Ovo je drugi dan aranđelno, tako, krijela aranđelska. Evo ga, 2017. Pogledajte kakvi su plodovi. Nisu pretjerano krupni, ali ima 5 grama. Pogledajte koliko mladih ima. Evo ih. Kompaktna, lepa, obojena, jasna, znači i fantastičan ukus ima, što je zanimljivo. Evo, prošle godine je 7 proizvođača zasadilo Enosadiru, od toga najviše njih dole u Arilju, jer dole imaju partnerska firma Moravica, vidjet ćete kasnije, to je stric moj sa njegovim sinovima, znači partnerski zajednički radimo, širimo ovaj program. I ovo je čovjek, jedan od njih koji je prvi zasadio, oni su kasno zasadili, ali su imali problem sa kišom, je ležala voda, ali šta je zanimljivo? Samo par sadnica se posušilo posle 7 dana stajanja u vodi, ovo sve kompletno ovdje. Izlivalo se svoje firme, ovdje firma pored jedne izlivala se voda, znači ležale u vodi nešto malo manje sadnica, sve preživjela, što je vrlo važno. Evo ga drugi zasad, Miljan Regovanović, isto sadnja 28.5. Ovaj čovjek Ivan Kotlajić, to je gore na Latvičkom brdu, čovjek je posadio na parcelu gdje je bio vilame 3 godine i gdje se vilame sušio od vlage, od vode. I on je uradio drenažu povrh njive i posadio Enosadiru. Jedna se nije posušila, ali šta više, on ima ove sadnice koje su u ovom momentu, ovo je bio početak septembra, i zasad njemu do ramena, to je 1,60 m, 1,5 m. Mi smo brojali 120 plodova i cvetova na jednom ovom izdanku. Na jednom. A da vam ne pričam kakva je bio u oktobru, mjesecu ili novembru zasad. I on mene zove Zok, ide slana, šta da radi. Ja sam vam pričao u maju mjesecu, postavite plastenik. Ja znam da je investicija, ali postavite plastenik, braćete do decembra mjeseca. I onda su oni, kad je bila na kiša, letos velika, kažu joj, Zoki, bio su pravo samo plastenik. Zašto? Jer im ležalo u vodi, sad ćete, evo, isto jedan zasad ovdje u Prisojama, ovdje u Latvice, u Slupčevićima, fantastičan prijem, odličan rod, evo je parcela najveća 40 ari, ovi su na parcelu, moj brat od strica Goran, imali su problem, parcela im je ležala vode, zemlja je nepropusna, sve su radili dobro, međutim uništene su ture, voda nema gdje da ode. 2-3 sadnice se posušile od 4000 sadnica. Razumijete? Znači izuzetno jaka i moćna biljka. I ovo čovjek ovdje sve bude natkriveno, nešto pod foliju, nešto pod, kažemo, klasičnu nasješnicu. Evo ga zasad tog Lovana Kotlajića u Čepovu, ima čovjek problem sa pripremom zemljišta, pripremio zemljišta pa neće pa krenuo trava i ne može da isfezira svaki dan, svaki drugi, treći dan kiša i kiša i kiša i kiša i kiša. Ali se zasadilo 4. septembra, se zasadili kompletno cijelu parcelu, biljke se primile i one su visine 50-60 cm, 40 kako koja. Ona je tu pustila nešto korenog sistema, čeka ovu godinu i ove će godine od rune da to bude u fullu. Znači, evo ovo već gore kukurnica, tako ovo ne? Jeste. Znači, u suštini, sve se može. To je kontejnerska sadnica. Znači, on će ovdje da dobije na rodu iduće godine 30% više roda nego da je sadio na proleće iduće godine. Ako je posadio jesen. Posadio na jesen, na proleće ništa vam posebno nije smetalo. I evo ga složena zadruga, naši voćari. Šta su radili? Znate, u zadrugu dolu Milićevom selu, Agro-Eko voće. Oni su napravili Božo Joković, tako je. Šta su radili? Ja sam rekao ovim udruženju, sad kad smo bili u Beogradu.
Ljudi, od svih vas žena najpametniji Božo Joković. Zašto? Čovjek napravio zadrugu, isforsirao, napravio neku hladnjačicu, napravili sad projekat za proizvodnju sveže konzumne maline. Izabrali jednu sadiru, nisam ni znao. Nego došli me Zora, imaš li sve, imam, hoćemo kupiti tebe. Zato, mi smo pratili, ovo je najbolja sorta u svijetu, ok, može. 30.000 sadnica su naručili, dobili pare od države, platili nama da je od toga, 70% platili, podižu plastenike, ovo su plastenici, već njih dole postojeći zasađena jagoda, ali dobili novac od države i za nove plastenike. Ali složena, zašto je složena zadruga? Zato što to nije samo njihova zadruga, već 5 zadruga iz Srbije. Vranje, Paraćin, Arilje, Petrovac na Mlavi i još jedno mjesto, ne znam tačno koje. Po 50 ari maline sadire u zatvorenom prostoru. Znači u zatvorenom prostoru. Šta to znači? Branje do decembra mjeseca i branje u ceo maj i deo juna onih prošlogodišnjih izdana kada će imati fantastičan rod, ali tu mora bude intenzivna ishrana bez daljnjega. Šta može da bude problem? Znate, se pojavila azijska mušica. Tako je. Znači, azijska mušica, drozofila Suzuki, ovo je svi Suzuki, znači ona dođe na svež plod, naročito na polovce, tijenim otnatnim sortama, znači ostavi, nije je imalo na enosadiri zadnje 3 godine, mi nismo uočili, što ne znači da neće možda doći na nju. Prošle godine samo se ljudi žale, evo ima tu proizvođača, žale se odmehnuo plod, šta, ajde, klimatski uslovi, nema hrane, sve to, posle par dana beru iz plodova izlaze crvići. To je veliki problem u svijetu i kod nas neće biti problem za vilamet, jer ne može razvijeti generacija da bi nešto vilamet oštetilo, ali za ove druge sorte za jesen može biti problem. Zato plastenik, bočno provetravanje, anti-insekt mreža i rešili smo problem. Bere se unutra, zatvorenim prostorima zasebno, bere se duži vremenski period, bere se kad je kiša, može pada kiša ako hoćete i grad, vi ste unutra, berete i mirno. Znači ovo je budućnost proizvodnja u zatvorenom prostoru, a evo kako to izgleda dalje. Da samo kažem još nešto, otpornost sorte enosadira, znači vrlo je otporna na bolesti, na insekte, posebno na grinju je otporna, Himbotop nije otporan, plod ima problem, budu zrnasti plodovi, dok je enosadira nema nikakvih problema što se tiče ploda. Kompletna, jaka, lepo oprašivanja, lepi, zdravi plodovi, to je najbitnije. Botritis, redovna zaštita, naravna stvar, agrobakterikum, rak kožnog sistema. Na 5 miliona sadnica do sada nema utvrđeno agrobakterikum, što ne znači da će se možda pojaviti. Međutim, biljka sad tim živi, kako kaže Goran, to je biološka stvar, to se rešava. Ima li ga na polci? Ima. Beremo pol. Ima li ga na fertod, jel tako Marko? Ima ga, ali šta se radi? Biljka koja živi u stresu. Marko došao čovjek sam do zaključka. Gde mu nije kapalo crevo kap po kap, gde ne malo nimala dovoljno vode, a tu se pojavio. Zašto? Pa biljka živila u stresu. Bila je mučena, da je agrobakterikum napao. Šta je uradio? Izvadio te sadnice, stavio nove, otpušio creva i nema nikakvih problema. Biljka sa tim živi. Kao što ja živim svojim mladežom, dakle je Drakša ti za tvojim, jer svak sa nekim svojim mladežom, biljka sa tim živi. Samo ga ne treba čačkati i kopati, jel tako? Jačati mnoški sistem i tu nema problema. Fitoftora. Svi se plaše fitoftora kao to. Postoje potpuno prirodna rješenja da se to reši, ali rešite vodu na parceli. Voda mora se rešiti za bilo koju voćnu kulturu. Osim za lokvanje ako se radi, tako? Evo u saksijama ovdje, možda se ne vidi, baš ovdje vidiš na sljedeći slajd. Evo, proizvodnja u saksijama. Ovo je nešto što ćemo mi da širimo od ove godine, sigurno. Zašto? Zato što ja kažem ovako, ako može u Srbiji 60% zasada, borovnica se radi u saksijama, a borovnica je najmanje duplo osjetljivija u odnosu na malinu, pa zašto ne bi radili malinu? Zašto ne bi radili malinu? Evo je saksije, one od cveća, malo veće, kod da će trebati još malo veće saksije ili kese, nije bitno. Da se napravi da se zasadi, imate vrhunske prinose. Zašto? Tu nemate uticaj vlage. Evo, postavi ono za izolaciju što se stavlja oko temelja, ali tako, postavi dole ispod. Evo ovdje, onaj kako se zove, betonske ploče, ispod samo malo dodigne saksiju. Proizvodnja kapaljka direktno na sadnicu, evo je osvećenje od vinje, ali ona gore raste, ona gore plod, nema nikakvih problema, znači vrhunske prinose ima. Isto to kod nas može se raditi, ali to je samo rezervisano za ozbiljne i prave proizvođače. Manje površine, 10 ari, 20 maksimum, dobijete subvenciju za sve i vi ste mirni. Evo kako izgledaju plodovi, mi smo došli baš dan posle branja pa nije imalo nekih plodova, sve da pogledajte kako izgledaju plodovi. Evo u saksijama,
Vidite, ovdje su postavili čak i ja tekstil. Znači, sve se može, i sad kažu, joj pa to je skupo, jesno sve vrati, cena poda vrati sve. Evo, prošle godine iz Osla šalju fotografiju, prijatelj šalje fotografiju 2018. Evo piše ovdje firma, brand taj, a evo ovdje piše poreklo Maroko, a sorta Enrosadija. 10 dana od Maroka do Osla ili do Moskve, otvorite pakovanje, ona je fantastična. Znači, fantastična, najbolja, sveža, ukusna, cijeli plodovi, dobra obojenost, znači odlična. Evo je srpska Enrosadija 2018. godine, kako izgleda upakovana prošle godine. Sve što su ovi proizvođači ubrali prošle godine, sve otišlo za Beograd. Nije tu bila neka velika učina, ali prva godina u rodu, mali broj proizvođača. A sve što za Beograd. I u Beogradu kad su ovi nakupci kupovali, pa joj ne znamo nova, pa ne znamo kako će. Pa uzmite, probajte po gajbu dve, nećete propasti toliko. Drugi dan zovu, ima li još? Kakva polka da je Enrosadiju? Ima koliko ima. Zato ćemo ove godine još imamo već 4-5 kandidata koji su ozbiljni ljudi i ovu složenu zadrugu idemo. Znači može se prodati u Srbiji, da ne pričam o izvozu. A evo kako se to, da kažem, pravi kalkulacija neka za proizvođača. Kalkulacija za 10 ari. Zašto 10 ari? Na 10 ari se dobije subvencija, tako? I za sadnice, i za opremu, za sve. Sadnice, 1500 komada, otprilike, prosječna cijena nije da kažemo euro. Mi se sad trudimo da pustimo cijenu ispod toga, pošto trenutno mi uvozimo sadnice, imamo nešto u našoj proizvodnji, male količine uvozimo, trudimo se da skinemo tu cijenu maksimalno. Znači, 1500 eura. Đubriva, agrotekstil, stubovi, žica, sve se postavi, kolica za branje, navodnjavanje, za podizanje osnovnog zasada, negdje oko 3000 eura za 10 ari. Na ovo dobijete subvenciju oko 60%. Za podizanje, rekonstrukcija plastenička, otprilike 9000 eura za 10 ari. Može da se napravi sa 6-7 hiljada eura, može i za 15, ali imaju proizvođači, naši, domaći, srpski proizvođači koji negdje oko 9 do 10 eura po kvadratnom metru, zavisi od samog oblika plastenika. Neko će možda napravi sam. Kako reče Marko, će bude jeftinije, ja ću kupiti gvožđe, ja sam, nikakav problem. Hoću drvenu konstrukciju, ma slobodno samo je natkriti, a to bude dovoljno jaka i čvrsta konstrukcija, ništa više. Kad sve to saberete 12.000 otprilike neka investicija, može to izađe na 15, ali tako? Ali što je veća cifra investicije, veći je povrat. Kad se sabere investicija, sve uključujući PDV, sadnice 65% subvencija od osnovice, 60% subvencija za opremu, za plastenike, ovo sve ostalo, znači dobijete negdje oko 50 do 55% subvenciju, znači pola od toga dobije subvenciju. U prvoj godini imate prinos, odnosno u jednoj godini imate 2,5 tone prinosa, mora da ima tamo 35-40 tona. Po cijeni od 2,5 eura za sveže tržište, to je 300 dinara, tako. 300, 400, 500 dinara ide kilo u jesen. To je 6.200, ajde kažem 6.000 eura. Znači vi u prvoj godini vratite, dobijete subvenciju, dobijete to, vi ste na nuli. Nek bude za 2 godine vraćana investicija. Za 2 godine bude vraćana investicija. Dajte mi posao koji će za 2 godine vratiti investiciju koju dobijete. Ali ne treba se zaletati velike površine i velike količine. Uradite 10 ari, znači, ali da to uradite onako kako treba da se uradi. Tržišta ima. Znači, ko hoće raditi, znači tržišta ima. Što je vrlo važno. Nemojte zaboraviti još jedno. Ovo je rezervisano za prave, ozbiljne proizvođače.